ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам. Гарчанде ки шумо ин наворо дар канали Садои Кӯҳистон тамошо доред, мо ана ҳозиракак аз сафари манзараҳои Ҳафткӯл омадем. Он навоҳоро метавонед дар канали Умед видео тамошо карда бошед. боз такрор мекунам, ман ҳофиз нестам. танҳо ҳамин ки омадем, анами бародари азиз, мо ки меҳмон будем, сухани моро рад кардан. Ман фикр мекунам ҳақ ки надоштанд. суханашон кардем, ҳамин асбоб менавозанд, мо як илҳоми ҳофизӣ омад мехонем. камбудиҳоро ба назар намегиред. барои рафъ кардани хастагиҳои худамон бениҳоят сахт хаста шудем, монда шудем. ман аз бародари азиз хоҳиш дорам ки ҳамин суруде ки бисёри фарзандо ростигап гарчанде ки ангушшумур ҳам ки бошанд, нохалаф ҳастанд, ба қадри падару модар намерасанд. ман мехоҳам ҳамин суруди ки намак дар конҳо ширинтар аз шаҳду шакар гардад, ҷигарҳо хун шавад, то як писар мисли падар гардад, замзама карда бошам. ва шумо кадом суруде мехонед? бовар намекунам, хонед. با این طرف بابای. خیلی طرف میگم. نه همین طرف ما یک چیزی میخوام. میخوام گوش بدم. باید در کانال خودتون میمونیم ها؟ میخواد؟ رفتیم خواهد. رفتیم. شهدو شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثلی پدر گردد پدر از شوق دل در کودکی دستی پسر گیرد به امید که در پیری پسر دستی پدر گیرد. سفیداری بلند یک نم ببوسد برگی تر دارد پسر در کوی عشق افتد چی پروایی پدر دارد. اگر فرزندی خوابی رفت از حالش خبر گیرد، ولی فرزندی ناکاوی گریبانی پدر گیرد. ولی فرزندی ناکاوی گریبانی پدر گیرد. نمک در کامها
شیرین تر از شهد و شکر گردد جگرها خون شود تا یک سر مثلی هدر گردد سر مثلی هدر گردد سر مثلی هدر گردد